allegation against Sri J.I. Kathar, IAS retired President of APHLC. We, on behalf of Sri J.I. Kathar and his supporters, strongly condemn the baseless and misleading allegation propagated by the Tuliram Ronghang-led BJP government and certain other political parties regarding Mr. Kathar recent appeal for peace and harmony in Karbi News. It has come to our attention that Sri J.I. Kathar press statement has been deliberately twisted to create confusion and malign his intention. Let us clarify. Our president never advocated for granting permanent settlement to Kuki immigrants from Manipur in Karbi News. During his press meet, he explicitly called for providing temporary relief to a scattered Kuki families who have fled the violence in Manipur. He emphasized that these families should be accommodated in relief camp to ensure their safety and well-being. Once the situation in Manipur normalized, they should be sent back home safely. These remarks were made purely out of humanitarian concern, reflecting his unwavering commitment to peace and harmony in the region. It is disheartening to see this word twisted by the BJP-led administration and certain opposition parties to mislead the people and divert attention from the real issue facing Karbi News. Furthermore, we would like to address the role of the Autonomous State Demand Committee Youth Front. Instead of holding the Tuliram Ronghang government accountable for creating a riot-like atmosphere in the district through its divisive politics, the ASDC Youth Front has resorted to targeting Mr. Kathar. This not only reflects their misplaced priorities, but also raises serious questions about their intention. It is important to recognize that our President, Sri J.I. Kathar, has consistently called for unity among the people of Karbi News, urging them to maintain peace and harmony amidst external tensions. Blaming a leader for appealing for calm and humanity is not only unjust, but also a clear attempt to polarize the community for political gain. We urge the people of Karbi News not to fall prey to these fabricated allegations and to see through the malicious agenda of those who seek to divide the region. Sri J.I. Kathar remains committed to his vision of a united and prosperous Karbi News, where peace and justice prevail over hatred and misinformation. Thank you. Nili arling में दिया ना? Continue करी लाइफ करी. Kiramtang ani J.I. Kathar क्या है? APHLC President, Press Meet Ingil. क्या है? Tuliram Ronghang, CM Karbi News Autonomous Council, alangnya hinben. Kuki atum han eviction popu, potakian on putri alangi, arat amai piang seningkel. Hal bang solam, India Today, along kami tokon kudlu. Lasu berapot, pirangan, apene akuki atum, lapen ingoa ketum, kamat hati sundul. Akhema kita tentang ahut ani ahut furkimo le langdam botai itum thedam longji inglong akheng bong kepachi bong kepachi chok hemme pachikai hin apran gichar mut lahai pena jok itum inglong akhetum akheng nangjum piglo la pen itum along rin mimite asong si thedam itum inglong akhe update Karbi News ke inglong aso tum chalang pet si hembrek ke hang bolam ke det angkang ke tu chini de
hala bangso autonomous state ki hang ning istibet pen hang lobo de itum lona prangi bonta itum da inglo khe itum jongsi ning istibet pen dode puluhan te itum autonomous state kelong bang sungkrongji hala so kapalong le det je phansi bang bongosena RSS tum bidi kangli kam kemsi itum karbi la kuki karbi la dimasa karbi la rengma la person aron nang asal pachibhong pachang akam ke telpi khanjang langgam senang karbiang lo ke second highest population ke kumak lagi bongali itu setelah tumben pini hari Tuhan people lo pachang gitu bangke bidi mesti kam ke klan bongali itu men itu mong chibhong ceng na kuban kali setelah pini hari alang itu halo ke online itu karbi adun ke apai ke online ke bongali bihari itu kan lain jenis lasi inglo akhe panding isi kepa beda jia pansi bang RSS bonga sina tum kam gembong non ta alabang so pura roha ki hai alam thi pena job karbi le kupian bong kupine kahino tak atuma ke jabi ang rindu la so bela job sila puson kahino tak atuma ke pacha no le de jia pansi episode president pen parsi president inglo la pen nan tuma media ko ta ningjel kadu ko alu pene paper or video support people of Amsolam kanian oke la puson kahino tak atuma ke pacha de jia pansi alang ningjel la ben bang so president to pen BJP la RSS tu jai ka tharapan ahok alam deep josi akahino lam prada along ke banji apan tu kam ke social media along jepang jar pit lam ka du be jai ka thar ke ene kuki do handar din ke chat dia pas ala ni kam ke ke ahema kudle ba chibi pona pon ta ke ni tum do athaw tum sida ahok pe allah ki deep joy ya pansi khala so BJP tu kam ke masila bang so lam ni tum pini ke kita tang ahu APHLC Youth Front tumta press meeting nilo pehla BJP gija tumta me press meeting nilo alanga tumhan ka counter dunji alanga tumhan lamboi kipi je phane pini tum press meeting kan gali sita la so press meet kan ni nilo tum rat kar biang lo rat phan ahok alam ka pachin gi phan ka ahok rat le pang sai nang ko phan sin nilo tum bang ka klangi phan sin nang tum press meeting jo hai lalu alam ka mu hebli इंग्रजी में दान गेलो kita tang press meeting lo ke jai ka thana kya ke manipur pen ki ba akuki akhe tum phan karbian lo long le phelang ding klong beknan pule ala ni kan ye gari sita manipur lo ala tum kisung ki pholo hadak ron ki do pena pot ala tum kichi pa chong ye phansi la ta karbian lo ban la sila tum phan no ma ki plum jui ba la tum eviction ku alam the ku pilo ne kla no na por ke inu responsible person CM ke alang ke kama thapa metensi acara sona kingkam chiona ke por lasi ja ke thara kha ala ke ne ke bholo jela tumo phan ilo badin relief camp bi pinanji relief camp bi lo polo tangte latum abang do jam dam jam jilu lalo polo tangte do relief camp bi pilo polo tangte apor ateng ben mo eneta manipur tame tumon kang saung kang klain jidya manipur long si ada situation of banglaing samnu puronte latum phan kunat pe sikhe ba mahala tak thot latum phan peda thu be menji lasona cyclone lo purante esi indigenous alumni clancy itum inglo akhe ko alumni clancy kidu kisung ke ceradu no ala tu alumni clancy ala itum kukia akhe tumta itum phan ani nang samji itum han mesen ko lage bang kisung ke phohut ke kachine tu nahi gali bang kisung ke phohut ke itum da un anpe acha kompen ke ceradu nangi ke itum ta arrive de lage that adang pi ang bongkar son ron ke thora tum dono bolong te konane cepat chona ko hala tak son kira lagi tum theklong social media long ka lasi latum phanda relief camp ki bi lo relief camp ki bi lake permanent settlement apan gali APHLC Youth Fund ninji that relief camp bi lo bodla tum legalize the books tigani di lasi relief camp wala malang chini ne ta hala bon la sobel pose son kan yelo relief camp la bangso auto meaning ke lake temporary settlement la china ni ke permanent settlement kali la se ala to phan kukia ke to phan da ki ba tumara phan to phan relief camp bc la to apora tengpen mu manipur pachitoy padang thu pamelo pote itum kar piang long pate isin dong me nang klan ko misen ko ilu to phan la so phan se jaya ke tara kai kan inje se tame pini ani ala ni phan ka kapret
alam si non social media lo kipon bom ason si teknologi BJP itu lasi hala APHLC Youth front na ninggil di latu pan jai kata dim kecak nang bukan ni ke lagi cokci are dim cak nang ji pulih ke ni kali ni repeat lenda lo sobot rat lepas saya Athema jai kata ke akhir ke alang li kama tha karsik ba mi pe sala bang solam than lo je ing lo akhe ang bong ke chatu ka be de je pang sala ni ke kan ni apen alang li bha koi pi thalo ke political ali phasiki claim ta pe bitula non pura roha ke hai jong si antan ki ba manipur ki ba apu ki tu phan lada relief kem salam pi pa mi pen da gra pa mi pen apor ting ben pachi dam thulu pulon te alang li se ali long duri alang li leadership mesen lo busi puduri jai kata rakha ke langdam pamilu pote alang tuhan istes taison siki pidon lo ke messenger apa no bang solam ning je pen tudara mo ha ke ha tum BJP government tu na tuhan relief kam thik pamera claim pamilu polot gumal ali gelong ke obviously kana ku sali long polgi Karbi no ara sali long polgi kasi ke political game han ku patana ni bonda khiyang mo ka chabu to kopna ko join nesi jai kata rakha ke na bang solam ning je lasi Karbi no ara tum la chini dam pe menang ji